Kerelos non era data non che narunsa non che barra host da televisione programmi non che doha nashinko mo do education mo Andreas Bakaleum Kajel shurin shubaka shatenni ikkadot ukafi nonna min jure ko abadan ditanno kansota kalakkanno gede illa chatu gelos agartanota sidamuda gomu qoqqoy motimma presidente kala destile damohu egensisim qoqqowlo sukayo dandotenna enterprise telatishi biro lamekumetuna shole marodri handaru latishi kakkashu battala harisno bruktawit branuti odokitesteno Batala tefanota sawasino sidam dagom qoqqoy motimma presidente kala destile damo coyrannim teknikatenna ogimmate orinsha loosu kayo kala qorannam manufacturing halashata widone no seqeech luphi mekkase tabsem kuri college baana loonsani loosinum harancho yanna giddo halalado wolqara loosu kayo kala qatennam min jure ko buutsanno ikkasi wachishinno wala widonno qaramerersha yannitte egenno kalanqanni haratennam technology halashate kaalitanno yinom konnirano loosu gobbaani no wol qara qajeelshuni duka kalaqatenna looso kalaqanno derra elshatem kuri urin shubba kaajjinshanni hanandita buuxisinno kaayni gumamonna manninke heesho kassi assiteota jireenyu harinshonke kayma assiteotanna jireenyu xaqmora dawaro qoltawota assate addi kalqatena gobbate kalaqantiyo yannitte busulle daganke bakole abbe orameessa assate amandomo mitono science and innovation agency bido higge baatto kaddawta teknikinna muyu college baagledo halante leddi halaltawta halalado daganke waylitawta giddose amando ajuja tenne daganke na qoqqowanke giddo heedhawte saanonke halaladon harancho yanna giddo jireenyu dogo ima ikkado e samancho assate amando strategie kunni gari irkisante adawte tini lamenti bilchaatu ya looso hoogio kansichi di heraw yaate wala widonno qaramerersha yannitte egenno kalanqanni haratennam technology halashate kaalitanno yinom konnirano loosu gobbaani no wol qara qajeelshuni duka kalaqatenna looso kalaqanno derra elshatem kuri urin shubba kaajjinshanni hanandita buuxisinno waranku kainserite awre gibaatete gugurse wonshate hakkuy gobbaan itini mitokayni bubbate ma baatto ka data kitukkenni komanni adde baatto ka disiisata kitew daafra maati yinonnir yaanno seekkenna kiire afate kunni garinni jawaata beekwasne mona ammano shinnoe qoqqowlo sudan don enterprise telatish biro soret dukka geretseon abbabetinom ikkadda looso kalaqanno duka fiddinno wedella kalaqatennam technology ten irkisantem gumma makkitanno satem konnel baani babbaxite loosanni keeshitinno loosu kalaqana loosanno handaram mittimmatenni qinabbe gumma mo looso loosanni nota xabisinno antete heedhaw heeshonsa technology te irkonni sufsiisaatanna guma bitaata dikko kalaqsiisaansa ta ikkitaw gede asirate dagoomu heesho woyyeessaten hattino technology te irkinse yanna abbitiyo technology ni woyim digitalization etenni mannu heeshosi woyyeyo garinni shoteyo garinni yanna wolqa woxe gudaaki garinni umisi heesho massaga dandaanno deerra iillishatenni hakkuy aanano looso kalanqoensa kaayyo afidhiyo qansootirano tenne irko ledo tenne assatenni xaphoomunni gobboomu deerri miinja woyyeessate miinju qarratirate amandoy mixo gafa gantaw gede tini biiro jawa qeecha fultaata ikkasenni kuni loosi mitteenni gambayee massagamaw gede tassinoy hasaw beeqano no injoron sinne lonsirum sorra badan dinanni tatabsem konnel ban babbaxite loosanni keeshitino wedelu loosu kalaqana addi faronni loosan orin shubbanna handara mittenni waaxamansam woyaabinno guma maarekkate jawa kaalloti yitinno ogimmatenni dhaabbattinno wedella kalaqatenom ante taddillacha tunge loosatenni baalinke qoodanke fulate qixxaawasiissannonke no yitinno opportunity no in terms agale angemo way no climatic condition ለዚህ ያሳካል ከዚህ ጋር ተዋሂዶ አሁን ያለው ቶፕ ኦፊሻል ሊደርሺፕ ለኛም ምቹ ነው ቡሻጮ ግንበ ሞገደ ዳንቻጮ ካይ ቦርስኔ ሞገደ ካሎ ባደ ኢካ ኦፖርቹኒቲ ኪዮዳፎ አኒ ኮጋሪያ ድኑመሮ አገልግሎቶቱ ባተናንተ ነው ቴክኒክና ሙዩ ነው ስራ ድል ፈጠሩ ነው ቴክኒክና ሙዩ ሎሶ ዲሰላጣኔው ያነው ኮሌጅ ተቀራቲ inaanna tadagaagami qaruba gama yasadno mona tade takayen miten gambaye kay mitte taqwame tadaraja abzane tan inka taqwame gede hasidnemo loso babala እንደማን አንድ ማይከል አገልግሎት እዚህ ሴንተር ላይ ነው ያለው በዚህ ቢሮ ላይ ነው ያለው ለኔ አንድ ማይከል ነው ይሄ
ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለካምፓኒዎች ራሱ ግቤተ ግዶ ሎሳ ካምፓኒ ጎባኒ ሎሳ ካምፓኒራ እንደ አንድ ማዕከል ነው ቢሮ። ስለዚህ ይሄ አደረጃጀቱ ለስራ መሳለጥ በጣም ጥሩ ነገር ነው አለ። ተደጋጋሚ እስከ ፌደራል የተገመገመበት ችግር ነው። ኪሎተ ማዲዮ ወደላ ባላን ከማን ቀያራት ሎሲ ሃንድ ተነ ቢሮ ግዶ ተረናፈማሁ ኩኒ ገረን እስኪልተ የማለውን ሰሞሎሲ ኩኒ ገረን ሶን ዋጋ ከፈልቲ ሳን ከሆይ አማና ሲሳው በዛው ልክ መሄድ አለብኝ ከተማታ ሲሳው